Goko ni kwa Kikuyu podcast. Finally, Wamuthende ni atwaretwo igoti-ini ni aikia kura eri akuria Mbeere North constituency. Now, thĩinĩ wa episode ino hena kaundu Dennis Itumbi ashare thĩinĩ wa page yake, na kaundu kau Dennis Itumbi ashare meikie mwaki-ini munene muno. Niki hena form 34A ashare igiri cia police station imwe, stream igiri, na thĩinĩ wa stream icio igiri ni kuonekana atiriri ta kwari na wici wa kura ni uria ni mumira maria mandikitwo ha ni ndwa agency ria mandikitwo thĩinĩ wa form 34A iyo, na kuna tumaundu tuingi muno ndea to discuss oro wa form 34A ici, tondu mwaka 2027 position need to be very very careful matikanekwo kibrania giki mundu gwetwo ni Karish arekirwo. Now, kwina voters eri kuma kuria Mbeere North constituency mathiete igoti-ini na matwarite Wamuthende. Marauga atiriri kana argument yao ni atiriri, Wamuthende ari na two identities kana maritwa meri. Remember hena content ndamwikire ngimwira atiriri, ritwa riria riari Kimskitini tirio Wamuthende eitaga. Remember Wamuthende ni cenjirie ritwa from Leonard Muriuki Njeru to Leonard Wamuthende. So ritwa riria riari Kimskitini riari Leo wa Leo Njeru, no Leonard Wamuthende ritia Kimskitini. So ritwa riria riari thĩinĩ wa ballot paper na Kimskit mari maritwa meri tofauti, na makauga atiriri Wamuthende ari na two identities. Oniguo KBC reported. Two Mbeere North voters have moved to court to challenge elections of MP Wamuthende, arguing that Wamuthende has two identities. Isho ndamutariria kisa kia victory ya Kenyatta kiumira niguo Leonard Wamuthende acenjirie ritwa riake kuma kwi Leonard Njeru Muriuki to Leonard Muriuki Njeru to Leonard Wamuthende, na thĩinĩ wa statement yo makiandika makiuga atiriri ritwa ria Leonard Wamuthende ni uri ritumikaga thĩinĩ wa maundu make mothe. Now, hau na hoi igoti rikuga atia? Hihi igoti no rina rifai githurano kia Mbeere North ni undu wa Leonard Wamuthende gukorwo na two identities na cigatumika thĩinĩ wa election? Because according to katiba ya Kenya, identity yaku ni imwe, ritwa yaku ni rimwe. Gutiri undu ungiko Kimskitini uretwo ritwa tofauti na thĩinĩ wa ballot box kana ballot paper ini. Now guys, hani all very interesting. Mundu gwetwo Itumbi ni ashare from 34A kuma thĩinĩ wa stream etwo Gitimburi primary school police station kwa stream 1 na stream 2. Na haru ni horiri okuona uria gwathire na mbere. From my knowledge ni ati hegwa kura ciratarwo thĩinĩ wa stream imwe na stream ĩrĩa ĩngĩ, DP mabatie gukorwo na agent eri tofauti. Stream ya mbere kura cigitarwo makona agent wao, na stream yake ĩgitarwo makona agent okay. Toro uguo tu. It will take miracle kura cia mundu umwe cianane thĩinĩ wa stream igiri uria tukuona thĩinĩ wa form 34 ino. Ati Karish thĩinĩ wa stream 1 kura ciake ationire kura 55 na stream 2 akiona kura 55 atia, na yangi othe matihanainie kura ciao. Ni maajabu mariku macio matumikire. Agent oya asaini wa DP haha thĩinĩ wa stream 1 ni ukuona signature yake na thĩinĩ wa stream 2 the same person, the same phone number, no riri signature stirahuanana, sina tofauti. Niki kai gwathire atia? Rekele mukire form 34A ici rekele shikire hau iguru wa screen, na ndenda tuthianie na inywe imwe kwa imwe, na ni ukuona ni Gitimburi primary school kwena stream 1 na stream 2. Ungithiurure haria hakura ni haria iguru ni ukuona Newton Karish thĩinĩ wa stream 1
onire kura 55. Rio wa Muthende kana Njeru Rio wa Muthende onire kura 221. Nacio ngine kuona kura iria monete. Now, reke tuingire stream 2 muone uria ndamwira. Stream 2 ni ukuona ati Newton Karish onire okura 55. Ndegwa Newton Kariuki kura 55 stream 2. Na Rio wa Muthende ni ukuona ku onire kura 189. Na ungirora guku kungi kura cia andu aya angi ni cia thicige tofautianaga. Wa Muthende onire atia kura tofauti. Newton Karish onire atia kura ciuhanaine thiini wa stream ici igire ati 55. How? Tutigane hau torihi kuna no cikihuanane. Reke tuingire thiini wa agents. Ha kenda hena agent kwina stream 1 kwari na agents atatu na kuona ni kwari na agent wa Kariuki etagwo Simon K Namu DP. Namba yake akandika hau na signature yake ni ukumiona uria ihuana. Ungingira thiini wa stream 2, ladies and gentlemen, ni kuona agent wa DP no Simon Kariuki Namu. Simon aita Simon K Namu, no stream 2 akaita Simon Kariuki Namu, so it's the same person because the number is the same. No ukira signature ya stream 2 nere either wa stream 1 stirahuanana. Niki eka mundu uyu oi aira signature igire tofauti. Number 2 eka Newton Karish na kiama kia DPA mari na agent umwe then wa stream igire. Majabu. So ukonekana tereri kwina maudu mathire na mbere. Remember kwina police station roko atikira over agithie witweka ringata agents na agents maigatwo tematigirwo na andu fulani then a police station yo ni gukwa na allegation icio. The big question is police station yo wotikaga kana allegations kwa wate roko atikira over neno kana niriko, because I fail to understand how ati kiama tegikorwo na agent umwe thiini wa stream igire stream 1 stream 2 mafati uko na agent ere stream 1 arore kura na stream 2 na baigire kuanithania gwa kura cia Karish 55 iyo ni red flag na baithatu sigine cha ukosta huanaine iyo nayo ni red flag nene muno tondu namba ya thimu no iriria retwa ningi ukona ya mbere ekwandika Simon K Namu no ria keri akandika ririothe no signature cihuanaine. How? Ukona ni atiriri exact hapa ndipo mambo iliendea mlama with all this. Na ndio ni Dennis Itumbi ashairia maundu maya because anaangalia anaona and yet andu aria mekuo thikũ ici andu aria mekuo twekuo thikũ ici ni andu oge muno by the way ni andu twara maundu maya tukona uria kuri. So they need to explain to us niki na bemwe police station stream igire stream 1 stream 2 DPL na ritwa ya mundu mwe na bayathi monimwe. Number 2 ni mafuti gutira atiriri niki signature cia ritofauti. Number 3 ni mafuti gutira atiriri Kariuki ni thini wa stream igire onire kura 55. Majabu gani hayo? They need to explain to us so that we can understand, ladies and gentlemen. Yatiriri yamoni manyu raiko United opposition ni marakina ni rwa maundu maya ni magiru uko makiaria muno. They need to speak a lot, though this thing has exposed the government. Trikiria thirikari yaragirwo ni kuiga ni ndo 27 they have exposed them too early. Na maundu maya mana twathini wakiaranio githurano kia mwaka 27 especially thini wa githurano kia presidential no gikakanjwo. Reke twite tuone atiriri igoti ni gukaja githurano kia mbere North constituency. Like so then tuone vile mambo itakuwa. Atiriri maoni manyu ni mariko thini wa uhoro yothe. Anyway, uko ni kwa podcast maoni manyu mariko inywe murona atia. Thengio gamatino marathime ni maraga kaingĩ na kaingĩ subscribe the channel ya podcast lekana go podcast na go gora hekera maundu mothe maria matrend
especially maundu ma politics. Thank you, God bless you guys. This is what it is. Kwani iko nini? Thank you gamatini. Amarathime.